नलबारि जिएस स्पर्ट्स एसोसिएशननि आङो गाहाय नेहाथारि हिसाबै बेखौनो फोसावनो सानो जे जोङो प्रत्येक बोसोराव थांनाय 2018निफ्रायनो जोङो दिनैसिम रानिं कन्डिशनाव जों दङ। थांनाय कर'नानि थाखाय जों खेल होनो हायाखै। देग्लायबो जोङो पारमिसन अलरेडि जों मोन्दों। दा बेनिखायनो जों दा खेलखौ होनाय जादों। दा बेवहाय नलबारि जिएस स्पर्ट्स एसोसिएशन होनना बुङोब्ला जोङो फुटबलखौल' नोजोर बोआखै, बेवहाय भलिबल दं, एथलेटिक्स माखासे बुस्थु दं बेवहाय, आरो माखासे जिम आरो जिमनास्टिकनि माखासे बुस्थु जों बेवहाय लाबोनो नागिरदों। बेवहाय माखासे प्रसेस सोलिगासिनो दं। नलबारि जिएस स्पर्ट्स एसोसिएशननिफ्राय दिनै अपेनिं सेरेमनियाव आं बेखौल' बुंगोन, जोबोद मोजां मोनदों दिनैनि दिनाव। बोथोरा एसे गाज्रि मोनब्लाबो मोजांखौनो नुदों, रायजोफ्रा फैदों नायनो। आरो दिनैनि गेजेराव आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों, बेवहाय नलबारि जिएस स्पर्ट्स एसोसिएशननि आन्दाराव एसेबां गामि खनायावबो दे दिनै बेवहाय बेलेग बेलेग डिस्ट्रिक्टनि बेलेग बेलेग जिल्लानि बेवहाय बाहागो लानाय नुनो मोन्दों। दा गहपुरनिफ्राय फैदों, ओरै अरुणाचल किमेननिफ्राय फैदों, लखिमपुरनिफ्राय फैदों, आरो धेमाजिनिफ्राय जोंनाव बेवहाय बेबायदि मिमां माने आनडेभेलप एरियायावबो दे गोजाननिफ्राय टिम फैदों। जों बिथांमोनखौ जोबोद गोसो गोरबोजों बरायदों आरोखि। माने नोंथाङा जि स्पर्ट्सनि आफादगिरि जानानै सेक्रेटारि जानानै बेनि हाल साल ओनसोलनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माबा खावलायनाय होनना सानदों? जों बिनिफ्राय मोनसेल' मेसेज हरगोन, गावनि देहाखौ लाखिनो थाखाय जों बयबो गेलेनांगोन, गेलेनायफोर जों आग बारायबोनांगोन, आरो गेलेनायजों लोगोसे गावनि जिथु फरायनाय बे फरायनायखौ गाव लांफाबाय थानांगोन। आरो जोङो मोनसे नलबारि स्पर्ट्स एसोसिएशननिफ्राय जोङो मोनसे आफादारि बिथिङाव जोङो मोनसे रायज्लायनो नागिरदों। देग्लाय जों फुजाफ्राव माने जाहाथे उन्दै उन्दै हौवासा हिन्जावसाफ्रा जाहाथे हरनि समफ्राव माने जाहाथे जेरैबायदि घटना दाखालि जालांबाय, मानसि माने बेबायदि घटना, मानसि थैलायनाय घटना, बेखायनो जोङो मोनसे डिसिसन लानो नागिरदों जे जोङो आफादनिफ्राय जे बेबायदि हरनि 1टा 2टासिम जौ लोंना थानायफोरखौ जों टटेलि बन्द' खालामनाय, आरो एरियाखौ जों डेभेलप खालामनायनि नोजोरजों गथ'फोरखौ जों जाहाथे 6टा बाजि जानाय लोगो लोगो गासैबो न' लानानै फरायनायजों लोगोसे टाइम बाय टाइम जोंनि फिल्डआव गेलेनो फैयो। आं बेखौनो खावलायनो सानदों आरोखि। माने অনুষ্ঠান প্ৰথম হৈছে আপোনাৰ এই বিষয়ে কি ক'ব? নলবাৰী স্পৰ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত আমি মুঠ 19 দিনীয়া আগন্তুক শ্ৰী শ্ৰী লক্ষী পূজাৰ উপলক্ষে আমি খেল অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। এই নলবাৰী স্পৰ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ এই খেলপথাৰৰ জৰিয়তে আমি আজি শুভ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি এই উদ্বোধনত আমি যথেষ্ট বিপুল ৰাইজৰ আমি সঁহাৰি পাইছোঁ। আগন্তুক দিনবোৰতো আমি নিশ্চয় ভাল আমি সঁহাৰি পাম। আৰু খেল প্ৰাইজ মানি টুৰ্ণামেণ্ট, এই প্ৰাইজ মানি টুৰ্ণামেণ্ট 50,000, গাঁও আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত ৰানাৰ্ছ আপ 20,000 আৰু উইনাৰ্ছ আগন্তুক শ্ৰী শ্ৰী লক্ষী পূজা উপলক্ষে গতিকে আমি অনুষ্ঠিত দৰ্শক প্ৰতিযোগিতা ৰাইজক আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোকে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। অংশগ্ৰহণ কৰিছে बे खेलनि मिंमांगेरि इउनाइटेड एफसि नागिरदों जे जोंनि बे नलबारि स्पर्ट एसोसिएशननि दैदेननायाव टुर्नामेन्ट प्राइज मानि टुर्नामेन्ट আমোদজনক खेलनि रोमाঞ্চৰ খেল চলি আছে। जोंनि आपकामिं जेनेरेसननि नलबारि एफसि फरायसुलि एबा गासै ব্যৱধানত আগবাঢ়ি আছে। मोनसे मोजां बार्ता लाबोनो हागोन। অহাকালি অনুষ্ঠিত হ'ব खेलनि दारै जों बे सुतियापारा एफसि खेल फोथारनि गेजेरजों जोङो गिदिर मोनसे खेल फोथाराव गेलेनो हानाय खाबु जाहाथे होनो हायो, जों बेखौ थांखि लानानै नाजागासिनो दङ। गिबि खेल बेखेवनाय हाबाफारिमोन, बेयाव जोङो गोबां रिसपन्स मोन्दों। पाब्लिकफ्रा गोबाङानो फैदों आरो इयुननि जिथु खेल सोलिगोन बेफोरावबो जों आसा फारियो रायजोफोरा बेबायदिनो हेफाजाब होनानै जोंखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे मदद होफागोन। इयुनाव बे ओनसोलनि फरायसुलि बा जौगाखांनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माबा बे स्पर्ट्सनि गेजेरजों माबा फोरमायनो सानदों नामा? नलबारि स्पर्ट एसोसिएशननि दारै एथलेटिक्स, जिमनेस्टिक आरो बे फुटबल, भलिबल बायदि बायदि गेलेमु जिथु आइडिया दं, बे गेलेमु आइडिया गासै डिपार्टमेन्टआवनो जोङो हानायखिनिखौ दैदेनलांनो जों बेबस्था लादों। दायो जोङो डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसनि दारै माखासे मेटेरियेल्स 50,000 इकुइपमेन्ट्स मेटेरियेल्स गेलेग्रा गेलेमु आइडियानि इकुइपमेन्ट्स जों मोननो थांगासिनो दङ। फैगौ 4 अक्ट' खालि जोंखौ लिंहरदों, जों लायनो थांसिगोन। आरो बेफोर जिथु स्पर्ट्स इकुइपमेन्ट्स दङ, बेफोर इकुइपमेन्ट्सनि दारै गासै साइडआव जोङो जाहाथे गेलेग्राफोरखौ जों सुबिदा होनो हायो, जों बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दैदेनलांनो जों नाजागासिनो दङ। जों आसा फारियो
পিঠা কাটি উদ্বোধন কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হয়। ৰাইজক সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ বাবে বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিলোঁ। এই আমাৰ উদাংশী গয়াৰী প্ৰেচিডেণ্ট নলবাৰী গাঁও পঞ্চায়ত। উদ্বোধন অনুষ্ঠিত উদ্বোধন কৰিবৰ বাবে বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিলোঁ। ৰাইজে হাত চাপৰি মানিবৰ বাবে বিনম্ৰ অনুৰোধ। আপোনালোকে থাকিল নলবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি শ্ৰীমতী উদাংশী গয়াৰীয়ে আজিৰ খেলখন উদ্বোধন কৰি দিলে। সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি এই অনুষ্ঠানত আপোনালোকে আজি উপস্থিত থকাৰ বাবে। পোনপ্ৰথমে আজি এই অনুষ্ঠানবোৰ আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আজি খেলখন উদ্বোধন কৰিবৰ বাবে নলবাৰী জিপিৰ প্ৰেচিডেণ্ট উদাংশী গয়াৰী বাইদেউ। তেখেতক পোনপ্ৰথমে এখনি আৰণেৰে আদৰণি জনাবৰ বাবে মই অনুৰোধ কৰিলোঁ। আমাৰ লগত উপস্থিত আছে নলবাৰী জিপি মিছনেৰী। তেখেতক এখনি আৰণেৰে আদৰণি জনাবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিলোঁ। আমাৰ লগত উপস্থিত আছে মিচিং সাহিত্য পৰিষদৰ ইউচি শ্ৰীযুত প্ৰভাত বসুমতাৰী দেৱ। তেখেতক এখনি আৰণেৰে আদৰণি জনাবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ থাকিল ছাৰলৈ। Olympic Sports Lighting and Running dan karsiyasi dalam Apollo membuka Apollo bangsa negara hak bermarwah dengan berlaku. গাঁও আঞ্চলিক ক্ৰীড়াসংঘৰ উদ্যোগত ৪ৰ্থতম ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। এই প্ৰতিযোগিতাৰ আজি
2 তাৰিখ the 2nd October আজিৰ তাৰিখত নলবাৰী গাঁও আঞ্চলিক স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনে এটি ফুটবল অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ সেয়া আমাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হ'ব পৰা নলবাৰী জিপিৰ প্ৰেচিডেণ্ট শ্ৰীমতী উদাংশী গয়াৰী বাইদেউ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হ'ব পৰা নলবাৰী জিপিৰ আঞ্চলিক সদস্য কিবা নাই এতিয়া আমি খেলটো এটা হাতত লৈ বা সিদ্ধান্ত লৈ আমি খেলখন অকল আমি ফুটবলে কথা কোৱা নাই ইয়াৰ মাজত এথলেটিক খেল এনে জেভলিং থ্ৰ' ৰেচ ছুইমিং ডিছকাছ থ্ৰ' অন্যান্য যি এথলেটিক গেমবিলাক আছে আৰু এই গেমবিলাক আমাৰ এইখন খেলপথাৰত খেলিবলৈ কাৰণে এতিয়া প্ৰস্তুত হৈ আছে চাকৰি পোৱাৰ সংখ্যাও অলপ বৃদ্ধি হৈছে তাৰ কাৰণে মই অভিভাৱকবিলাকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে যাতে আপোনালোকে গাৰ্জেন হিচাপত আপোনালোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খেলিবলৈ কাৰণে অনুমতি দিয়ক আৰু সময়তে আপোনালোকে দেখি পাব যে খেল খেলিও যে মানুহে শ্রী মা লক্ষ্মী লক্ষ্মী পূজা আয়োজন কৰা এখনি ফুটবল মেচত উপস্থিত হ'ব পৰা সন্মানীয় মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ শ্ৰীযুত প্ৰভাত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আৰু মোৰ লগত উপস্থিত হ'ব পৰা সন্মানীয় নলবাৰী গাঁও পঞ্চায়ত